Na o ka fa Basotho hanyane gona mmoka o e ne le wa intate haholoholo. Ke a leboha ntate. Mmoka ona ke o re o bitsitseng ka Senyesemane HR and Labour Law Summit. Ka mantswe a mang ke mmoka o kopantseng bahiri fela ka mafapha a ona ana a sebetsana le boiketlo wa basebetsi. Jwale ba kopantse le mafapha a shebanang le ditaba tsa bosebetsi haholo katamelo ya molao wa bosebetsi ka ho tloloha. Batho ba o le neng le ba memme kapa ba o le ne ba le teng thupelong ena le ba mofuta ofe? Ntate jwale ka ha ke tjho ke baokamedi mafapheng a fapaneng a tshebetso, mme re bua ka mesebetsi e pharalletseng haholo hore ka Senyesemane re ke di-sector tse pharalletseng haholo. Re kenyelletsa le mafapha a mmuso ka mokgwa o leng ka teng, a ikemetseng a mmuso le dikgwebo jwalo. Jwale mafapha a tlileng mona ke a shebanang le boiketlo wa basebetsi le tsamaiso ka kakaretso le ba thusang tsamaisong kapo ditaba tse amanang le botsamaisi ba boka hodimo e leng diboto jwalo jwalo. Ntate tebello ya lona ha ile mona tse tsena ho phethela tebello ya lona ko re le lo bella phetho ya mofuta ofeng batho bana ha ba kgutlela mesebetsi ya bona ka ho fapakana ha yona. Tebello ya rona ntate ke hore ha re kgutlela mesebetsing, mme ke taba eo re ileng ra hlaka e beha qalong. Ha re kgutlela mesebetsing, taba e ka sehlohong ke tsamaiso e nepahetseng ya mesebetsi, hore re tsamaye ka methati e nepahetseng ya tsamaiso. Jwale e re ha re tloha moo, jwale re be le tsotello le katamelo e nepahetseng ho basebetsi ba rona. E re ha re qeta mono jwale re ba sebeletse ka hore re bone ditaba tsa bona tsa boiketlo le hore ba baballehe mesebetsing mono le maphelo a bona a baballehe ka mokgwa o leng ka teng. Ntate ha ditaba tsa lona eo e kileng ka utlwa ke ratileng ditong tsa lona ne le bua ka SBV a ko e hlalosetse Mosotho hanyane ebile jwale re tla re sebedisa kapa re lebisa ka mona ka hara mosebetsi. Ntate taba ena ntate ke ka Sesotho re ke tlhekefetso kapo thibelo ya tlhekefetso mesebetsing. Mme hangata re nka tlhekefetso e etswa ke basebetsi ba bontate ho ba bomme kapo baokamedi ho ba ka tlase ho bona. Fela ka kakaretso re ithutile hona mmokeng mona hore tlhekefetso ke ntho e akaretsang, ha e qale mosebetsing, e qala malapeng mane, mme e ka etswa ke motho wa mme ho ntate kapo ho ntate wa ntate ho mme kapa a moholo ka maemo ho ya monyane ka maemo kapo ka dilemo. Ehlile ke taba e kgolo ntate e senyehile setsi haholo mesebetsing ya rona mona, mme bekeng yona ena re bone naha e keteka taba ya hore tlhekefetso mesebetsing mona e nenwe, mme re ne re kene tabeng tsona tseno le rona ntate. Ntate nale mapihle re le bua nakong fela e pele re ka taba tsa bona ke bona mmoka o kwa pele le ba le ona kapa ehlile e se le tlwaelo kapa kwa selemo le selemo. Ke mmoka wa pele ntate tsatsing lena jwale ka ha o bona e le tsatsi la ho qetela tjena re ntse re lokisa boitlamo re le tharollo re na le bohle ba teng kwana hore ke selemo sa pele sena. Jwale boitlamo bona ba rona bo tla tsamaya selemong se tlang ka nako ena re tla kgutla hape jwale re shebe hore na boitlamong bono ba rona na re tsamaile jwang, mme e se tla ba ntho ya selemo le selemo ntate. Mosebetsi wa selemo le selemo haholo ka nakong ena ya selemo jwale ha re tswela pele kapo ha re qetella mesebetsi ya rona re ya dikgweding tsane tsa phomolo tsa Keresemese jwalo jwalo. Ha re dielle ntate ka hore na ba rupelli bo o ileng wa ba mema e ne le ba mofuta ofeng ke bo mang?
re ile ra qala pele ntate ka ho ba le mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo e leng mme Moahlodi Nthumeng Majara ile ba le rona ntate taba ha e kgolo bona jo tla a tataisa bokamedi kapo baokamedi ba ditsi tse fapaneng ka taba ya tsamaiso e nepahetseng le hona hore ba hlokomele hore taba ena ya GBV e leng tlhekefetso mesebetsing mane e hlile ha e etsahala ke ka tsela eo mohlomong tadileng ka teng ho tloha mono ntate jwale ka ke tjho re bile le baokamedi ba mafapha a fapaneng re bile le bahlanka ba mmuso ntate ka mafapha a fapaneng letsatsing la kajeno re tlo tla re ba le hara ba bang mongodi e moholo wa lekala la bosebetsi la khiro le bosebetsi moo ditaba tsena tsa bosebetsi e hleng di laolwang hona teng o tlo tla ba le rona a ebe karolo ya boitlamo ba hore re tlo tsamaya hantle mesebetsing le taba ya tlhekefetso e hlile ha eno hlola e ba teng mesebetsing bona la le mapele bile ha holo ntate ka leboha di khomonate lebitso la ka ke re Lebile Seshamane ho tswa ke le ka ota ha iso ke Mafikeng ke sebetsa Alliance Insurance Company le Papila Employee Benefits nna Seshamane taba re batlang ho itseba re tsebile ka ntele tsheditseng mo kana moholo wa Tharollo Consultancy ke ntho ile ya keteletseng e le susumelletsa go keteletseng le tshetsa mo ka re ile ga hlokomela hore Tharollo e organize mo kaona for batho ba sebetsang ka di-office tse re bitsang tsa HR leng tse thusang basebetsi di-company tse fapaneng mme jwalo ka Alliance ka ha lefapha la rona le sebetsana le bona batho bana ba di-HR re la bona ho le bohlokwa hore re tle re partnere le batho bana ba Tharollo re tle re fe batho ba re sebetsang le bona e leng batho ba re fang tjhelete letsatsi le letsatsi re ba matlafatse ka ditaba tsena tse tlotla di bua mona tse ba thusang go ba etse mosebetsi wa bona ka tsela e betere le re ra hore mohlomong ho twana tsena ho tola pele ho ya pele le tlo sebetsa jwang le Tharollo ho tloha mona ho ya pele ka nnete selekane sena se qadile ke nana selemong sena se qadile hantle sa le motse kae o ra ke se selekane se teng go bona ke motse kae tja go so saene fatshe wena re tlo etsa selekane sena nako e kae empa ka lebaka la hobane ke mosebetsi wa rona wa go sebetsana le batho ba di-HR e hlile ke selekane se re dumelang go tlo ba sa nako e telele go se re saletse fela ko re ye fatshe re se ngole fatshe re dumellane na re tlo senka nako e kae ke eng e kgolo ka re mohlomong boithutong ba lona le le Alliance ha le mona se bile la ba le ka ramoka ka mona ka le ithutile yona ka mmoka o bileng teng embe ke ka ofela ha le mo se bile kola ka jeno dintho di batla di le mmalwa tseo re ithutileng tsona bekeng ena kaofela ke a gola ya pele ke taba tsena tsa gender based violence tsena tsa tlhekefetso kgahlanong le batho ba bomme le basadi le bana eo re qadileng ho bua ka yona bekeng ena feng ke tloa la bobedi e nngwe ya bohlokwa eo re buileng ka yona bekeng ena ke taba ya boitshwaro bo botle mesebetsing e bitswa ethics ka ntse le nana la sekgowa and ke nana taba eno e bohlokwa haholo hore mesebetsing ya rona re tsebe rona mokgwa wa boitshwara ko feng mokgwa o nepaetseng wa ho etsa ditaba na ko feng mokgwa o nepaetseng wa ho tshwara basebetsi ba rona re le batho ba sebetsang di-officing tsa HR na ko feng e le hore mosebetsi wa bona o tsebe ho matlafala le bona e le basebetsi ba di-company ka ho fapana o le motsietsi tabena ka mo re boneng ka teng re le Maafrika rona ka tla re ke hlokometse ka nna ba ke ntho ya netseng batho ba ho finyana tshele ba go thetseng diterekeng mane o tlo etsa jwang go ketelong ya letsatsi le batho bana ba tla ba mogotlong ba kae ka ho fela tabene ba anele ke nana hore ka lebaka la hobane sentse re na le batho re sebetsang le bona ho latela di-company ka ho fapana ba ntse ba na le makala diterekeng ka ho fapana re tlo tla re bona hore re fetisetsa ditaba tsena ho bona jwalo ka ha e le ntho e re etsang selemo le selemo hore re tsamaye diterekeng re bue le basebetsi diterekeng ka ho fapana ditaba tsena tse re ithutileng tsona mona re tlo tla re di fetisetsa ho bona nako eo re ntseng re tsamaya diterekeng re kopana le bona jwalo ka ha e le mosebetsi o re o etsang selemo le selemo nna taba e ha e re wena o ka hlolla tloha e mo Afrika jwale o tsebe ho bua le batho ba ka tsona ditaba tsena ka Tharollo ke nana ke ntlha bohlokwa eno mme go pa o nke tabeng go sa je go tla ke bona ana ha ona le thule ka tswang ka mo no ke taba bohlokwa ka nne nna re le bile haholo ke le bile haholo ke le bona thank you ke ntate ma lebitso la ka ke Thakale Tšhalagatshiu go tswa kae company ya motlakase ya Lesotho ndai ntate a go e fe ka nte o latela mo kana o bileng teng o tloa ka Mantaha o ne o hlophisong haholo ke Tharollo Consultancy ntate o ka re ke eng e o ithutileng wena o ne o tlile kwana
nahana taba ya bohlokwa e motho ithutileng yona ke hore di-ethics di bohlokwa ha kae tshebetsong e leng hore at the employment grounds ke lo re tla nthong boemong ba mosebetsi boemong ba mosebetsi re tlo bua le mamedi wa Africa Radio Television e leng gore re tla ke hore re mo fe Sesotho re mo pakamisetse leleme la rona ntate e ya ntate ke yona taba go e kgolo ke ya mekgwa le boitshwaro ka ga mosebetsi e ya ntate mme ke go tle ke batla go go o diphakgolle tso ka re tle o di fumane o le motho a ile ga kenela thupelo e ke a kgola ke tlotla ke qala teng hore ka kotoloho mmokoneng e neng re le hona mona ho re qadile ka hore re be le hlompho ka re le hloko ditaba tse amanang le melao e tsamaisang mohiri le mohiruwa ditabeng tsa tshebetso e ka ba melao e amanang le hore na dikotsi kapa mathata a ka bang teng mosebetsing ka ba fe ebile jwale e kenyeletsa le hore molao wa bosebetsi wa Lesotho o nkile mafapha a fapaneng ka mokgwako private sector kapo mona mo ka rang ke kgwebo tse ikemetseng e se ka mmuso e seng ka mmuso di ne di laolwa ke ntho e bitsang Labour Code jwale ho bile hona le ntho e re bitsang Public Service Act e yona e shebaneng le basebetsi ba mmuso empa ho latela ntshetsopele kapa dikatleho tse teng hana wa letsa molao o teng o se o ama bohle ka ntle ho ditsi tsa tshireletso e le gore ntho enana e re ho bona tabeng tsa tshireletso tabeng tse amanang le molao wa bosebetsi re se re nkella le mo ka rareng ke informal sector gore particularly motho ho toboketse hodima bomme ba bo malapeng e le gore bana ba ntseng ba le ma le diplotong ma di bapeng ma e yana molao onana o teng hana wa letjena o motjha wa 2024 o so wa karelletsa mafaphano ohle mme ha re ntse re tswela pele ka boithuto jwale ya baneneng ho tla hore na mekgwa e nepaetseng e nang le botho ka hare ho mesebetsi e ne fapaneng re se re buile hore jwale mola onana o akaretsa e se le go bwanela e le mo go hlokomelang hore challenge tse ngata tse ne di tsametse bana be reng ke informal sector jwale mola o so ba tshireletsa e le hore ditaba tse bang re laolwa ke maano ditaba tse bang re laolwa ke maano a dikgwebo ka ho fapana re se re tlameha jwale ga ntlafatse hore mekgwa e metle ya tshebetso le boitshwaro re shebe ka leihlo le fapaneng bane be e sa le ba ntse ba le ho informal sector ntate ha re diella ka taba hona thuto ena e o e fumaneng o tlo e fetisetsa jwang o tlo e sebedisa jwang mosebetsing wa go tla ka petla bataba go ga ile ka ba thoko mosebetsi bakeng sa beke kaofela ba ka pholisa kelello ntate ke nnete hore lefapha la human resources e le mo ke hlang hona teng mosebetsing wa ke lona motho ka sephadi hore ditaba tsa mofuta ona o tjena di kene tshebetsong empa di tla kena tshebetsong ha taba enana e rekwa ke bookamedi ba e le hore taba ya bohlokwa go hore jwale ha ke tloa monana ke lo rekisa taba enana ho bookamedi ba ka o tle botse hore bo nolofatse mabala hore bo khothe sotlo hore taba tsena tsa bohlokwa tse futseng monana di tle di tswe ho kenya tshebetsong hanyane ka hanyane because ifile re khotse tse molemo tse amanang le ditaba tsa gender equality mainstreaming dintho tse mmalwa tse lekang hore di nolofatse hona mabaleng a tshebetso
mekgwa e nang le boitlhompho ya ho kopana basebetsi mohiri ke a mofuta ofeng. Ntate ke lebile haholo ntate.